ययाकिपु नगरपालिका मेयर पदे नेपाली कांग्रेसका कृष्णमान डंगोल निर्वाचित ज्यातिगुदु मंसिर 16 गते जुगु उपचुनावे कांग्रेसिया कृष्णमान डंगोल न्यादो सोस व स्वीपको मत हया निर्वाचित ज्यातिगु ख वेकत मंगलबार किपिनि जुगु ज्याजोले निर्वाचन आयोग निर्वाचित जुगु एसपो लडहगु ख निर्वाचित वडाध्यक्ष श्री सानीमात महर्जनलाई माला लगाइदिनु हुन प्रमुख जिल्लाधिकारी श्री जयराम नगरवासी किपिली चौबे फुक्क महाबापी दाजुकिजा किपिल सिकुसा थ अमूल्य मत बिया जितथन त्यागा बिबुली जिको दुनको लनिसे सिकुना एकको भिन्दुना देछाना नाप धन्यवाद शुभा देछाना सिकुसा बिया त्यो मत द जिस मत द कद्रेना सिकुन्दा लानु बाजा जुस 2 वर्ष बदे भया पछि चाहिँ पुर्याउ जीवन चाहिँ विश्वास दिला कि जे तो छंगु उसी चोनु दिननसे ज्याचन सूर्य बचन भी गुनी ज्या चाहिँ तुरन्त जो ज्या तुरन्त याके अझ ताहक यको ताहक जीवरी ज्या त सारो ज्या चाहिँ थिया चाहिँ प्रतिबद्धता सिकबन्द जारिया अझै दक्के नबा जे स्वास्थ्य खेले लातेको तो स्वास्थ्य खेला तो इन्सोन नेपाली तो स्वास्थ्य खेले चाहिँ तो इमर्जेन्सी सेवा बिरुवा जीवन सुरु या दिनको तो सुरु जी वो स्वास्थ्य खेले अनि मेरो लयो चाहिँ 365 दिन लयो चाहिँ अभाव रहिदिया दियो वो ज्यादा सुरु जी प्रक्रिया सुरु ज्यादा प्रक्रिया सुरु चिपरे विश्वास जुसा टुडे हम वे दासे जुगु छपछन जो थाने धन्यवाद जय नेपाल किपु नगरपालिका वडाल्या 1 वडा अध्यक्ष कांग्रेस इच्छा कुमार महर्जन व किपु नगरपालिका वडाल्या 4 वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस राजेन्द्र बानिया निर्वाचित ज्यातिगु ख वेकअपिन्तन मंगलबार जुगु ज्याजोले निर्वाचन आयोग निर्वाचित जुगु दसिपौ ललागु ख त्यसैगरी माला लगाएर अभिवादन गर्नुहुन प्रमुख जिल्लाधिकारी श्री जयनारायण आचार्य जुलाको गर्दछु वडा नम्बर 4 का त्यसैगरी प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनु न निर्वाचन अधिकृत श्री मेरा कार्कीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।